Massive Squad, Aron Bridge, eny Potsofantoa. Le tao anatin'ny aizina tsy nahita fahazavana fa rehefa niona tam'le fiainana de niova marak'izay esa. Hatramaisina toerany atr'izay ny fiainany azany tita fa somary mahamay fiaina manontolo de hita mifahorava satria izy mianakavy tsy mba nananambombava fianakaviana mampalahelo no mba fianakaviana izay fianakaviany angamba tena ratsy tafaray nohony tsy fahampiana angamba no mahatonga zany sano amin'ny volokoditra somary matroka nohony tany telo mirala izy ary tsisy mianatra intsony miamba fivelomany de mivarotra rongony satria matsisay de sasa tsisy ray miamba fatalesy de hoe ny rabainy pitroka renindray de rony ravadravaky ny alana de zokiny azam-bola manensy baly mamelo tenindrery fa tsy mirara reto akisy karamba milaza nona de lazay mifakirizy tsisy folo saozy fandeny entana varotana varotra vinany no mba azo amin'ny avotana azo lazaina fa io tena fiveloma milay amin'izy telo mitsamo de tsisy tsy mandray Ratsy tafaray le tsiritsamy anatin'ny mangidiny azy tsy mba misy mam tena ratsy tafaray le tsiritsamy tsabakangitaka fa de miosina mitany ratsy tafaray le tsiritsamy ombarovina ihany hoy vadikany rasa eto antany ratsy tafaray le tsiritsamy ratsy tafaray le tsiritsamy ray andro tonga ny osika ny savany tanàna de hoizy de mody gaga sady mody mianahana fizy rery tam'izay sendra tao atrano tratra tao taolo ireo zava-mahamambo bonaraiarona sy espesy ro satroka reo nona tonga ny fiaina no matroka satria dimy taona be zao ny sasiny andriazy tsy ndrara inza mifisiko ho ny mpanalazina de hitany aza mifiaina ny fefatena latsakakay tsisy fikasana tsara fate ratsy tafaray le tsiritsamy anatin'ny mangidiny azy tsy mba misy mam tena ratsy tafaray le tsiritsamy tsabakangitaka fa de miosina mitany ratsy tafaray le tsiritsamy ombarovina ihany hoy vadikany rasa eto antany ratsy tafaray le tsiritsamy ratsy tafaray le tsiritsamy fiarahamonina zao tontolo zanjerina hitana de kivy teo mason'ilay ray manandanja sarobidy tao abonja izy no nitsetrary no lazainy amiko fa izy no any afaka nova ny toetra nalamgezy izay nanidy nakasika ny fahasoavany nangoraka ny fitiavany ratsy afa tsy mbana ilony kankaroany hoe hoafahany akazatyny fa tsy alany mahalina ny tantarany nanovany foko lasa ty famindrapona ambarany falifatsy fankalana ozina sy mpamitseny mazana tena nasekaseka tsy misy sady maka tsy misy fiantrano lovana novany fahatsapana folentika lasa ty famelana teo amy vanatreany lasa keto mazatra matamana ratsy tafaray le tsiritsamy anatin'ny mangidiny azy tsy mba misy mam tena ratsy tafaray le tsiritsamy tsabakangitaka fa de miosina mitany ratsy tafaray le tsiritsamy ombarovina ihany hoy vadikany rasa eto antany ratsy tafaray le tsiritsamy ratsy tafaray le tsiritsamy Ayo, Ratsy tafaray ao anatin'ny mangidy fa mbola misy mamby fahazavana Jesosy Kristy.